Ming tabiri bising taram na oksari hojik ahan bada maroi ba pau pizari. Miye bigi hak khongau na bising lenga asina chapchana thabak paikhet kini haina si minister N Birena International Human Rights Day gi tharam da hai khrei. Amasung Loktak Livelihood Mission na ningti na mai pak labadi lamdam asida nga gi awat pa ko han bangam ngani haina Manipur Pollution Control Board ki chairman L Radha Kishore na hai khrei. Hauzik makatana pau sandok na pizari Manipur Human Rights Commission na sindna International Human Rights Day gi tharam ahanba Manipur Affairs ke banquet hall pang thokre tharam ajuda se Minister N Biren Human Rights Commission ki acting chairperson Khaidem Mani amadi Law Minister L Zainte Kumar na marueba miyosing oina saruk yakhe tharam ajuda civil amadi police ki makok thongba atai security gi makok thongba sing yauna senior citizen kya su saruk yakhe tharam ajuda Chief Minister N Biren na haikibada miyebigi hak kongau na basing lenga asina chapchana thaba paikhet kani haina Chief Minister N Biren na haikhe mana makha taraduna lenga asida yawriba singsu miyoi banina miyam na su hak mangba yaba wahai wata sijinna ba thabak tawbigano lenga na su miyam ikai kumna ba utkane miyam na su lenga po ikai kumna bu utpiyo lamdam asida leramba thaksik khasi ngasi mangsila pugum tawriba asi ngana bagi ek amasem ba mathau tare thaksik khasi yaudana maning makha tamna ngangling ma ngangba kaya aduna tholakadaba sing adugi damak lenga asina matam chana thingana ba khona ba haibasi tangai fadaba amani police officer mission anybody human right violation to without leveling any category on the subsaba action logani aduga subsana government ge support to gani minister mantri chairman adu mayam akhoi si mihoi bani akhoi bu si violate to birokano akhoi gi hak bu si violate to bigano ai akhoi na to boga ngang bu si police na to boga to human right violation cm na haiba ngata na human right violation oiba mission natraga mi emana haiba to bu na human right violation natraga di madu balance hoide Chief Minister na makata na haikibada miyam gi marakta hanaga manadaba masagi mathau masak khanglak kaya yaure banamadi blockade ta awaba pibak adu khanglak padigi ban blockade pu pun thogot pa hantarakle kangla gi manungi oba wafram munna khangdana wangang ni basi nungaite kangla bu nauna sendok sadok panate hanigi lejaramba phijamda hanjinna bokhodabane Manipur lengang na sakko tharangi lambi thong semgot pada lambi ge nak yata ain gi wangmada yum saduna mafam kansaliba asi tobigeno haike court gi ngarang na hand laiyebo matam khitang de piudana hoi nomini ni umni athuba da haidong na baila ahin tumde bo honari se ban ne da kokselebo ad moi lishingani haido ka de pare sunda no moi hazira surga sama mayam de kedung dagebo ad court gi pone akoi na tarai ne ta gang na khut hawsi abana sunate kitang karino kamai to ba kedo yam chronic oina laba adugumba 13 namuk tawi 16 namuk tawi tawuni na matang kitang lobo yawane ba ada tan nangaroi mata dong tawi ado moi gum budula hayang police la ka karino ba leba ke fanam to gush praja gi fanam to gush karino ana koi society saidi I'm really worried about our future. Law Minister L Zainte Kumar na human right ki manungda sandaba right amata laite miyam na human right usikum na hena khangmin na ba awareness piba tangai fadi haiki Loktak Livelihood Mission na ningti na mai pak labadi lamdam asida nga gi awat pa ko han mangam gani haina Manipur Pollution Control Board ke chairman L Radha Kishore na Loktak Livelihood Mission gi paikali ba thabak yang smigi khongsata phongdokre Loktak Park ki tabul yangoi karongda Symbolic Enterprises ke khusam maduna case aquaculture ki thaba paike level sing MLA Radha Kishore yengsin ki MLA na phongdok kibada Manipur da hana phanglamba amadi musilak laba yelho nga sing asibu marang kaina puthok tuna market ta phangana bo khona ba tangai fadre haike business piece koi gi local gi hana lejer manga makhal sing mafam sika su sana jabo koi mafam sida thadagani loina masigi mahau ha koi gi praja singna market te dimal le singa sia koi pinana phonagani aduga aseng ba chap chaba honorable chief minister gi wakhal di Manipur da leriba koi gi Manipuri koi punamak singa sai
aduna chahi mada ikuna darkar liba nga se masi akoina puthokpasina konadabana maram oidana mapaldagi nga pusalakpada achauba sanpham ama crore chamri ki mathakta hek chatpa se next year dagi akoi 1920 dadi akoina puthokchabasina akoi Manipur da chaba konajaba loinana laga Manipur da akoi income lagnana ba अखोइना nga लेरंबा से तोकले हरगा अखोइना nga योनबा फावबा पांगथोके हाइबा अदुगुमा चीफ मिनिस्टर की आसानी मसे अखोइ फार्मर सिंगना सेक्शन ना मसे अखोइ होनेदना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की अमदी मणिपुर की सोशियो इकोनॉमी दा अखोइ अहोम पुरकनबा सोइतना होने जगनी हाइबगी अखोइगी अचेतप फिरेप लेजे MLA की खोंसत अदुदा सरुक याखिबा IBSD इम्फाल की टेक्निकल सुपरवाइजर साइंटिस्ट पुसेनजित वाइखोमना हौजिक nga योनबा सेमगलिबा मफम सिंग असिदा येलहौ nga अमसुंग अटोपा nga मखल कया थाददुना अथुबा मतमदा मपुंग फाना साहंजुना मार्केट ता फंगना बखोनगनि हाइखे nga singsida akoina yokpa yarisi nga hai su yokpa yai adagi akoina hoji grass cup akoi Manipur sida yamna pamnariba grass sisu akoina pawa dagina gram so hum samri phonggi size thadaraga yamna thuna aten matamda tha hum de tarukta koi marketable size puthokpa yanaba se case amazi 96 cubic meter ne aduna stocking density 50 dagina 100 per cubic meter toragadi case amada mayam ubiba case amada almost 4,800 dagina 9,600 nga masingo aduna heavy density na akoina pijagadu machinjak sisu yamna afaba machinjak quality weba da kaweba natragadi confined environment sida pollution gi sang lebo amai to na akoina ngasi UAC ngasi demonstration hojare nga heisu leire ngasi makti thadaba nangre adagi muk locally koi sida leba grass su thadana ba honari Assembly da Paminari ba MLA Amabo Chief Minister Namasa Khangde Hairabadi Wakal Khanbagi Pangal Watle Takpani Haina MLA Joykesan Nangasi Mahaki Mayim da Pangthopa Pamusinga Unabada Fongdokre Wakal Khantabagi Pangal Walak Labadi Legislature Oina Laiba Yade Haiba Constitution gi Article 191 Clause B na Hairibani Social Media da Thadorapa footage amada Chief Minister na Joykesan bu MLA Oribra Khangde Contractor Oiramgani Haina Fongdokiba adu Achumbara Natragana Semjinbara Haibatu Khangdoknaba footage adubo थादोरकिबा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अदुगी एडिटर दा अयिबा थादुना खंगनख्रे करिगुंबा मदुना असुम ओलमलबदी PCC अमसुंग AICC तानरगा MLA की प्रिविलेज सोखनबा यावना लीगल एक्शन फावबा लौगनी MLA अमबु चीफ मिनिस्टर ना इकाई खुमनदबा हाइबसी मियामबु इकाई खुमनदबनि हाइखे अखोइ लेरिबा MLA खुदिमक MP खुदिमक नतना अखोइ इंडिया दा लेरिबा सिटीजन खुदिमक सी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना बाउंड तौन सलिबे थोइदो हेंदेकना मसिदा अखोइगी आर्टिकल 191 दा क्लोज बी दा लेजिस्लेटर अमा मासे करिगुंबा इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड इज साउंड ओइदगदी मासे डिस्क्वालिफाई तौगदबनि हानम इरी अदुना अखोइगी सीएम श्री बीरेन हारिबा वाफम मदो आइदि थाजदे मान हाइरम ने स्टिल अदो हाइरम बो ओरगदी मासे अनसाउंड माइंड ओरमगदी Article 191 da iri basinadi maase MLA disqualify to home to aina mahana haibo oiram davida edit tawraga thagat po oiramaga aina mangoda allegation to so ai tawgiro kendra se dum thangna badong la leriba MLA ma khangde haijela agadi akhoi hojik si magi kaino si dog oi adu bai hojik madugi matang dai ngai sai ju thanjana ai kan ngangje giro maramdi still I have to wait Mission for Integrated Development of Horticulture gi makada retail outlet market ahum Minister T.S. Syam Kumar na sangaduna miyam da kusinakre ngasi miyam da kusinakiba outlet market sesing adudi Kangpopi district ki manung sanba cycle subdivision gi Iceland Risopung Iceland block amadi Imphal East ki manung san leba tumu khongdani ngasi ge sangabagi tharam aduda horticulture department ki makok thongba official singu saruk yaki market sesing adu sangabaga mari lenana Minister T.S. Syam Kumar na miyam na Imphal khakta da pot yonbagi thabak tawgani habu wafam asi thadokpio isa isa ge khulsingda leiriba manama sing mahimarong sing asi sariba market sesing asida yonbio masina lamdam aduge khungangi miyamda semitlonda ahong basauna piba ngamgani government asu mahimarong thaba lomi singda soft loan singba pinabage thorang tawri maduge khudong saba ajusu launaba tawbio ngasi ge function aduge khudong saba lauraga minister na lagdiba January amadage Marangpuril ge hospital asi pungkun mari sobna mathok taholagani loinana napet pali dagi Marangpuril taba fawa semleba lambi mari
लेनबा डिपार्टमेंट के मियो सिंग लाक्लिबा टांग कुन फाबगे मनुंगदा लोइसिनद्रबदे महागना लानाई ओइना पैसा पुथोक्तुना सेमजिन साजिनबा हौरगनी हारि अंड्रो केंद्रदा लेदिबा गवर्नमेंट के स्कूल सिंग डिसेंबर कुन फाबगे मनुंगदा मामा मापा ओइबा सिंग लेमना मिंग संबियो स्कूल सिंगदा मतम मतम गे महै मरोंग थानबगी थबक पाइखट पहाउरे अमदी केंद्र ऑफिस स्कूल सिंग डिजिटल एजुकेशन सिस्टम द ऑनथोक्तुना ग्लोबल स्टैंडर्ड के थाकता पुखनबा अकन थबक पाइखलगनी अंड्रो केंद्र की ओइना असोबा शॉपिंग मार्केट अमसु आइस्टन ब्लॉक सानबगी थबक पाइखलगनी हाइखे नमस्ते स्टिंगटम बाजार लेबा आइलैंड की सेंटर लेबा कैथे नचना अमदी लमदम सेमिदोन देहन अफबा वइदना अमदी लमदम से की अहांग लमयाम सिंग असि असंग मान थललगा ऑर्गेनिक पोर्ट पुथोगा हेना अफबा लमदम मम वइबदा कांग की खेनाबा थमदबा जाकी खेनाबा थमदबा अदुम लमदम वहेनजी हाय राय थमजरी इफांग दा साखोला का मनु साखो बे यारोय चुचांग साखोला मणिपुर साखो बे यारोय दिल्ली साखोला का इंडिया साखोला बे यारोय एवरी विलेजेस or the every part of the country of the India कोई सामान डिवेलप तौर का कोई भारत से अपांगन बा अदुम बस शक्ति लइबा लेपाम होय सुगुनु केंद्र की मनुंग सनबा वांगु संदंखोंग सोशल वेलफेयर यूथ क्लब अमदी लमदम अदुंगे मेरा पाइबिसिंग खुसम नद्रुगा लमटू सेमगा लोरेना युमगी थोंगा सिंग मई थांबगी थबक पांगथोखरे वांगु संदंखोंग अवांग लेकाय दिगी हौरगा संदंखोंग मखा लेकाय फाव लंबिगी नाक येटा लेबा अमोरकाय सिंग सेंगदोक्तुना लु नानबा लमदम अम ओहेन्नबा अमदी मियामना चथोक ससिन द खुदोंसा नबगी दमकता इलेक्ट्रिक पोल सिंग मई थांबगी थबक अदु चथबनी हाइरे Haron kalau punna koina lamtu senjere maya pagi kalau pi haron sing yauna kilometer ani di lamji koina seng muda ngasi ketang seng ngam de ngarang ngasi ke seng muda ngam de na hayang fa yauna sang bagi jang ni lairi adu dang ju sa thok thok da nuai ta bedagi mayam na hanari ba cha gi kari gi mayam na hanari hong sing ko ju sa thi dana balap su ni kan pos ko ding thi laga mayam ngana nam ki hana koi angang sing mayam thorang kan hon sa thajari मालूम ग्राम पंचायत की मनुंग सनबा मालूम टोलिया मदा मापन सुबह सेक्टर आसाम राइफल्स की मखादा मंगा सुबह जैक राइफल्स टोलियल कंपनी ना नौन इंस्टॉल तबा सोलर स्ट्रीट लैम्प सिंह से कमांडर ब्रिगेडियर अमित काबाथियाल ना संगा खुरे मालूम टोलिया में लाई हराबुन पांगथु बथरम अदुदा मालूम ग्राम पंचायत की प्रधान लाइसम इंगोसा प्रोफेसर अमर युनाम सिंह सरुक याखे ब्रिगेडियर अमित काबाथियाल ना गुडविल प्रोजेक्ट की मखादा थबक से पैकेटपनी मखाता न पैकेट की गनी हाइखे Assam Rifles and the army have been deployed in Manipur for a very long time, and it is part of our operations that we are carrying out here that we indulge in such projects of goodwill, wherein whatever is the assistance, little assistance which we can provide is done through this project. And I'm very glad that such a request had come to the battalion, because this shows the trust which the people have in the army and the Assam Rifles, and it will be always our endeavor to help out in whatever little way we can towards uplifting the localities which are here, and to as a small gesture of our contribution towards the overall development. Manipur Science Communicates Association na sinna kun suba Millennium Science Lectures ngasi kwagatel haino khongnembida laiba regular English High School da pangthokre Master ki maching loina pangthokiba tharam aduda hana DM College of Science ki Principal Orama G Tomba Sharma Master ki Director T I Surendranath amadi regular English High School ge Chairman Laisam Biriana marueba miyoi sing oina saruk yakhe Master के डायरेक्टर टी सुरेंद्रनाथ ना दिसंबर के तंग तरा नोबेल प्राइज देगे निमित्ता सही खुदिंगी असिगुम थरमसी तोंगान तोंगान बे स्कूल सिंग द पांगथोक्तुना नोबेल प्राइज ऑफ साइंस द कना कना ताखरे नोबेल प्राइज ओसी करम मोंग द फंकिबनो हाइबदु माइरोस न खंगनबगी पांदम द पांगथोकपनि हाइखे नोबेल प्राइज मिपुंग खनि मन खंगे अल्फ्रेड नोबेल ना हौदोमबा अदुगुम नोबेल प्राइज नि मसी 1901 दुदगी कोई पीब हवी सही को देंगे पीबनी डिसिप्लिन तरुक पीबनी मैथमेटिक्स से नोबेल प्राइज याउदे तसो अंगांग सिंगसिदा निंगन नदन बसु अखोय दम खाय अदु मैथमेटिक्स सबसे पार्ट ऑफ साइंस नी साइंस की होरक पमनी मैथमेटिक्स याउदे बता अमत यादे साइंस खट के वानते मैथमेटिक्स आर्ट्स सुजादे मैथमेटिक्स इज दी अखोय हेक पार्ट ऑफ लाइफ नी हाइना सुमाइन तोरकान दे अखोय सिगुम लेक्चर प्रोग्राम से मयाम अवेयरनेस पीबसी अखोय प्रोग्राम ने हाइबताई How's Paugi Maltana at the break Amalamina? Royal Academy of Science, Wonkai Imphal, admission open class 8, 9 and 10 for the session 2019-20. We are always after quality and not just marks. We don't buy brilliant students, we create brilliant students.
Royal Academy of Science, Wangkai Imphal, recognized by Board of Secondary Education Manipur. Contact the Academy office for more details. Emission Open. Bossing gi makha the class 6, 7, 8, 9 amadi 10 gi English, Mathematics, Science amadi Social Science ki foundation course. Ahum suba base oina Center for Competent Tutorial Thongju Boro makongda lamdam sigi maming leiraba oja kaya na takpi tambiduna lagdiba December kundagi haujargani. Akaknaba Sydney CFCT da habiduna adongi isa singbo lamdam sigi afaba satra ohenbiyo. Classic Hospitality Training Institute now offers you free trainings on 3 months course in hospitality operations under PMKVY2. Courses are Level 1 Certificate in Front Office Operation, Level 1 Certificate in Food and Beverage Service, Level 1 Certificate in Housekeeping Operations. Class commencing from the mid of December 2018. Free counseling session Monday to Saturday 9 a.m. to 4 p.m. For further details, please contact Classic Hospitality Training Institute, Babina Diagnostics Building, 3rd floor, Rims Road. I am the starter. We work it together. I am the adventure. When we chase it together. I am the after party. When we rock it together. Styles, but it's stylish only when we live it together. The next gen Maruti Suzuki Ertiga. Move together in style. Admission open. Scholar Coaching Institute (SCI). Moirangkhom Makha Lolagbong. Class 9 amadi 10 gi foundation course. Lakliba 17 December dagi tamba hongna namidama registration tawba haujare. Subject pumnamukta 7,500 oigani. Band service ki khudong saba amadi girls and boys ki separate boarding shoot thamjare. Akupumor ki tama mobile number 8787457499 da pau phawiyo. W Square Face Bar. An all-in-one face wash that contains a natural whitening agent, an anti-aging system, and helps fight pigmentation. W Square. Why wait? Preventive cosmetology now in India. Live Coaching Center, Gari Makhalaikai. Hairiba mafum asida admission tawbiba yargani. Special Class 10 revision amadi Class 8 gina Class 10 gi oiba tha anida loiba ngamnanaba subject pumnamaki foundation class smart class ka loinana haidhoi singthoiraba oza singna takpi tambiba hugjargani. Then service ki khudong chaba amadi nupa amasung nupi singi boarding ki khudong chaba su pijari. L Sweets and Savours ki ahaw atumna adongi special occasion ki mathil ama ohenbiu. Nauna luhonggadoriba couple singi customized hygiene pot ki package amadi wedding cakes phangbiragani. L Sweets and Savours ke Sampa Junction near Kongafam office opposite Sisipur parking. Wabiraganu yumna anabagi seba tawbinabagidamak wabiraganu. Medillion Home Healthcare Service Manipur na adomgi mateng pangzari 24/7 nursing care at home, medical oxygen home delivery, medical equipment rental service, home sample collection, physiotherapy home visit. Agupa marunggidamak Medillion Home Healthcare Service Manipur near Jennings Hospital, making healthcare accessible and affordable. Benasha Coaching Center, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Benasha Coaching Center gi ojasingna aina exam gi sim saba matamda yamna mating pangbiki aduga BCC dagi aina phangkiba study material regular mock test suggestion na chingusing yamna chanaki. SSLCE thagadaba singna topper oina bagi damak matamga junaraba coaching center asibu miyamna thajaba thambiu. The Blossom School, a home away from home, is a place where the young come to realize their potentials and grow into well-rounded individuals capable of materializing their dreams and talents. We focus not only on academics but a wide range of co-curricular activities, all of these when it matters most, the early childhood years. This is why we believe that well begun is well done. Come be a part of the Blossom School. Jolip, 100% natural syrup. Amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaithing hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba matangairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiu. Break itungda makhataba pau pizari Tagel kolom lekai de leba kindergartens Montessori da tamba mahiroi ama haukiba irai nimita suti tharo matungda angang adugi mapana school authority amadi angang adubu puriba school van ge miyoida pau hairamdana lona pukiba thawongbo yaningdaba phondok tuna school gi mahiroi amadi oza singjauna transporter union ge miyo sinawaka mifam chathakre School gi geta chatha ki boka mifam aduda school authority amadi transporter union ge market ge phongdo kibada school gi mahiro singi mama mapa singna imung manung gi nungaina tab leiba aduna maram waraga school authority amadi transporter union da akaiba pb ge no haike without akhoi gi school gi information yaudana
mapana gate ki wang madagi school chuti tharak pada ben association da su ta amdana ben gi driver da su ta amdana angang ji purga satkhibani matung tarak pada hojik angang gi mamana akoida school da angang piu haidana pesa je yamna toina pire akoida aduna akoina ngasi angang si school gi campus ki wang madagi mapana lawgibani haibagi akoigi sabsaba report akoi ben association na akoida pidai school gi mama mapana school gi niyo ngangna chatpiu asi akoina set in protesta koi ben union gi market sauga jari basi mama mapa ani gi bungna bada akoi ben thauduna ngang thokchen tawjari ba koida harassment pibi ganu Sanura Microfinance Manipurna sanitation loan pinina bangasi Kuki Inda loans tokre Toram ajuda Narvard Manipur Regional Office ke Deputy General Manager R Ravi Babu Sanura Microfinance Manipur ke Chairperson M Harimati Natfi ke Branch Manager Priyo Bhatta yauna mari lenabo official singa saru yaki Sanura Microfinance Manipur ke CEO PK Kumanna Pige toriba loan asina lamda masagi nupi oibu singi hak sel amadi dignity ngakpada achauba mateng oigani haike ngasigi Pijariba sanitation loan jina lamdam sigi nupi oibi singna makoi da thengnaba health ki aduga makoi ki safety aduga dignity soina maki hengat kani loinana haurei ba ngang sing sahi manga gi makha ge angang sing da toina naganba diarrhea nan chingba adugumba amang soidagi polak palaina sing dagi su kohan bangam gani haiba pandam se akoi Sanura Microfinance Manipur na thamjaboga loinana ngasigi asigumba loan ase akoina launch tawjabani Infalis ki manusana pokau Tera Pudi ki sahi humdra ka tarilom suraba soibam mani amati sahi humdra taruklom surabi soibam mombi kaubi ahal anigi pibam sadaba khangpok sang ama social media da thagala pudigi si minister N Birena maha ki manang nupa isam gi hanige president Rajendra Bumateng pangana ba tharakre ahanda yu aina ahal ani aduda kambal amati seng mateng pikre committee ama semdana makhogi yum sanana ba thabak lakhwatkre khongsal aduga mari lenana Rajendra na hakibada MLA local area development fund gi sahi amada yum kun sanana ba assembly da warap lau kiba adu thabak ta on thok lam nabadi asiguma awab asi leram loi haike magi yum se ko kudakta sagadabani haiba government goiba akan ba saksalama lakoi matung in hujik se ko miam la ga magi kudol kitang torga yum sing simak tagi ko ge lekai ge committee ma torga sana ba ne koi sinarame ngasimak tagi na taga heyang mak tagi yum je saba horga ni haiba gi potuni tangai phatana MLA mam da yum kun di sagadabni haiba gi government gi ba du assembly da pass out ki laibani madu ngang chatpra chatabra haibadu khara lekai sina su yum kyam sare chade haibsi yensen biraga awar par laiba mayam se madu gi awar pa da matang ta ba simaina thoktana ba lekai mayam na su aduga khitang akhoi club mera pai bi na su ko local emina ga tana biraga masi mathau ama tabra na maine thamjak Child Protection and Beti Bazao Beti Parao have a hidden da Bisnupur ki mini secretariat leba Pansat Resource Center da sensitization program cum training program ama pangchokre social welfare department ama the district administration Bisnupur na sinna pangchopa tharam aduda Bisnupur ki ADA N Gozendro Child Protection Society ki program officer Mala Laishram district child protection officer N Nandasyam ama the TIs Pulobati Devi Sarup Yake N Gozendro na asa sing anupi angang sing da apaba paktak piduna apaba lamdam ama ohenna bokhona biyo haike yung koiba leba ama saukhat pa se nupi yaw da ti ya da ni nupi da dai ka se ayam da lawra ka da apaba samaj ama ka da koi ga da ni nupi na pharak ka da yung pan da shanti gai bani yung pan da nungai Religion and the Development of Nation Habits Lecture Program among us Center for Study of Social Exclusion and Inclusive Policy Manipur University na Senior Center asi conference of the Pangchokre Tharam aduda University of Minnesota USA Department of Religions ke Professor Robert Osborne na lecture PK Center for Study of Social Exclusion and Inclusive Policy gil Reader Dr. T.S. Bharat Singh na lecture program asna religion na lebak ama semba ama di sakot anbada lauriba thaudang adu khangmin naduna lamdam asida su hena anoba mayon purak na poktak lawin na bani haike societies di amna pluralistic society oiba multi ethnic oiba multi religious oiba sigumba societies da koi religion gi oiba koi religion jina kamaina koi khunai da hongbo porake haibi matang da koina stay da lecture ma pangthok haning bagi dam da koi tawjabani
Humudra Suba International Human Rights Day Tharungasi Center for Human Rights and Duties Education Amadi Department of Law Manipur University Sinuna English Department lecture hold the Pangchokre Tharamadu University Sigihana Vice Chancellor Aramba Professor Ais Nandakumar Sharma School of Human and Environment Manipur University Din to Aramba Professor W Nabakumar Professor KSS Bimola Amadi School of Social Science Din Professor N Lokendrana Mario Musing on Sarugaki Professor W Nabakumar Law Amadi Human Rights ki marakta manada bakhara laibana miyam nu kudong sa daba thogoliba asi yangsin bagi tangai fadaba laire haike. Very much speaking about the abstract from the perspective of the core, from the perspective of the administration. Such inhuman act is very much necessary for the maintenance of peace, law and order in the country, and from the perspective of the people, from the perspective, particularly from the perspective of the marginalized people, we call it an inhuman act. Under such circumstances, what we should give our attention is the area where human right is practiced in true spirit and in true principle. Universal Friendship Organization branch sama oriba nomai kongsari konsil da leiba maitai huya lalong sintam sanglen sajal academy asi safong lokibagi kullak suba rising degi tharam ngasi sanglen asi da pangthokre tharam adu da ice G10 ningthaujam ibosa amadi sajal academy ge miyoi kayana saruk yadna pangthokki Sakang dabasing semai degi fakiba sinmi ahum adu kanisana amata yaudana asoi angam yaudana miyabige minung sigal wenena thadorok taba tarabadi koki NP ge makhada kangpopi ge miyamna makoyo paksana tibage thabak satharagani amadi thaudok aduda senari bakulai paibasing ngakpiroi haina koki NP amadi kangpopi ge civil society organization singna khangalakle namit humni ge manungda makoiba asoi angam yaudana thadok piro hairi Moirang kene ge manung sanma phobala makha laikai Ward number 4 da matam sangna cancer leinana na aduno leilaklaba khundrapam ningol inauksa debigi imungi awabada mating onena ba moirang kendra da mirap okiba thongam santina losingduna moirang kendra progressive front ke miyut kya ga loinana sak thongana ba gas set amaga loinana sing back ama mating pikre tharam ajuda progressive front ke general secretary Uttam Kumar amadi atai member sing sarup yaki thongam santina asiguma awana taraba singda mating pibagi thabak asi makata nasu packet kigani haike Leiba anabi film sida athu kai kai goma la ko matam na ningtham thagi matam sida aing mase khang na ising mo lumna na ba kai ba na sading ngo matam kai lum cha na ba lon da bagi matau se u badu dagi ai na ma gi awa ana mayam se u ra ka na ma cancer patient ni anang kalab da se na bi ngai leita ba mo se u dagi ai marang ken the progressive front na masi ya chang ma paisa pu na khai na raga ma ki maming da ai khoi gas sama connection pi daga aduga gas book Punabak, Mawadang si Sinabagaloy, I call you Pandam, I call you Maranki and the Lairava, on the Navagi Pandam to the Sanction Poina, and they could sing back Amasu, Mawanda, I could on Tamjarabani, Ma Sida Natana, I Maranki and the Ladiva, Magum Nawana, Taravakiada, I call Maranki and the progressive friend of the Samagna. I call it Hingibama Kadia in a line, the Hector Ribama Kadi, Angamba Mateng, Maranki and the Leva. Awana tarabasi mating pangjagini haibase ai sai sai tegi amani marang ken progressive front ki leng draba khogi khongpham ni haibasini aina miyam thamjani bunse Sugunu Kendra da BJP gi mapangal hena kankan hana ba amadi Sugunu Kendra da sako tharangi thabak mapung phana paikhana bagi matang da miyam gi aba mi from ama wangu khonang khongna pangthokre mi from adu da hana Kendra adu da BJP gi mirep oina thagat kiba wai jibanyanam BJP gi maru aba miyai kana sarup yakhi Hausi lo silapda moroiba pau amukah na Miyobiga hak khongau na busing lenga achna sapchana thaba paikhet kani haina chief minister N Birena International Human Rights Day gi tharam da haikre amasung Loktak Livelihood Mission na ningtina mai paklabadi lamdam asida nga gi awat pa kokhanba ngamgani haina Manipur Pollution Control Board ki chairman L Radha Kishore na haikre Hausi papa gi dipijari ba ISTV gi Manipuri pau matang asel loizare miyang kabili busing basu amukah na khurumjari